шаҳри бухтар ки маркази маъмурию фарҳангии вилоят Хатлон маҳсуб меёбад, бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва талошу заҳматҳои сокинонаш рӯз то рӯз ободу зеботар мегардад. агарчи ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 307 адади иншоот ба нақша гирифта шуда бошад. аз ин шумора бояд соли равон 102 адади он мавриди баҳрабардории умум қарор дода шавад. аз рӯи нақшаи чорабинӣ 16 адад иншоот ва 5 адад иловатан ба истифода шуд. соли ҷорӣ бошад мо 42 адад иншоотое ки қайд кардем, ин фақат аз рӯи нақша чорабинӣ ҳаст. дар 7 моҳи соли ҷорӣ 22 адад ҷамъиятҳо ташкил шуд ки ин дар нақша чорабинӣ байнобат гирифта нашуда буд. агар дар маҷмӯъ дар сатҳи шаҳр ҷамъбаст кунем, агар беш аз 70-80 иншоотҳо ба истифода дода шудааст. новобаста ба оне ки ба ғайр аз сохтмон мо боз таъмир аз навсозӣ инҳоро ҳам байнобат мегирем. метавон гуфт ки дар баробари ҳиссагузории мақомоти маҳаллӣ барои ободу зеботар намудани ҳудуди шаҳр ҳамзамон нақши соҳибкорони ватанӣ низ хелобориз унвон мешавад. дар худи ҳамин сол ба шуъбаи меъморию шаҳрсозӣ 119 ариза ва 64 мактуб аз ҷониби соҳибкорону аҳолӣ ворид гардида, нисбати 112 ариза ва 54 мактуб аллакай посухи мусбит дода шудааст. дар 7 моҳи соли ҷорӣ барои оғози корҳои сохтмонии 104 адад иншоот иҷозат дода шуд ки аз ҳамин 23 ададаш соҳибкорони ширкатҳои ватанӣ ва 81 ададаш хонаҳои истиқоматии сокинон мебошанд. дар 7 моҳи соли ҷорӣ беш аз 275 адад ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст аз ҳисоби иншоотҳои ҷашнӣ ва бевосита он 22 корхонае ки мо гуфта гузаштем, ҷамъиятҳое ки ташкил ёфтааст, инҳо аксари онҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохила низ албатта манфиатовар ҳастанд ва хизматрасонии пулакӣ ҳам низ афзуда аст нисбати соли гузашта. соли 2019 барои аҳолии шаҳри бухтар соли пурфайз унвон мешавад, зеро дар давоми 7 моҳ 52 адад иншооти маъмурию маишӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангию таълимӣ ва варзишию тандурустӣ сохта шуда мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифтааст. аслан корҳои бунёдгароиро мутахассисони маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом дода бо ин васила ҳам сатҳи рӯзгори хешро беҳтар мегардонанд ва ҳам дар ободу зеботар намудани як гӯшаи ватани маҳбуби хеш ҳиссагузорӣ хоҳанд кард. ба кулли тағйир ёфтани симои маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри бухтарро имрӯз хурду калон шоҳидӣ медиҳанд, зеро маҳз дар замони собиқистиқлолии мамлакат ҳамакнун боғу гулгаштҳои шаҳр ба тозагӣ ободу кабодизор карда шуда, бо истифода аз кӯчаву хиёбонҳои чароғон, роҳравҳои сафолатпӯш, фаввораҳои гуногун, арғунчаку аттраксионҳо, тарабхонаву чойхонаҳои миллӣ ва майдончаҳои варзишӣ вақтҳои холигии худро хубу хотирмон паси сар мекунанд. таи якчанд соли охир дар шаҳри бухтар имкониятҳои маишӣ ва маданӣ фароҳам оварда шудааст барои тамоми қишрҳои ҷомеа, аз ҷумла гулгаштҳои нав бунёд гардидан, роҳравҳо, ҷойҳои нишаст ва умуман муҳити шаҳр зебо, тоза шуда истодааст. ин имкон медиҳад ки кӯдакон, наврасон ва умуман калонсолон дар вақтҳои холигӣ ба сайру гашт бароянд, аз дар як муҳити зебо истироҳат ва фароғат кунанд. Очень хорошо стало. Вот выходим, гуляем, часто стараемся гулять, с детьми выходим. И парк, смотрите, какой красивый у нас. Молодцы, по-моему, весь народ довольный. Сколько народу отдыхает сейчас возле фонтана. Посмотрите, какая красота. Город, конечно, намного стал красивее, краше. Даже вот последние вот эти 2 года. Смотрите, как преобразился город. Картофтаги чиз буд, ҷо буд. Хасу хошок буд. Ози нақш шудааст. Гулкорӣ. Мана систем дам гирифта. Кӯдакако бозӣ доранд. Самараи курамон истиқлолия. Раҳмат президентамон ба ҳаракат кардустиянд. ҳама ҷо обод шудааст. бо ибтикори масъулини вилояту шаҳр, саҳми роҳбарони иdoraу муассисаҳо ва соҳибкорони маҳаллӣ тамоми кӯчаву хиёбонҳо чароғон карда шуда, биноҳои корию хизматрасонӣ ва истиқоматӣ низ аз рӯзона дида шаб хело диққатҷалбкунанда мебошад, зеро қисмати зоҳирии ҳар иншоот бо шаклу услуби хоса зебу зинат дода шудааст. мавзӯе ки мо айни ҳол қарор дорем, қаблан як гӯшаи нообод буд, бо симтурҳо маҳкам буд, як манзараи хело гӯем нозебо буд, аммо
طول یک سال اخیر همین گونه پیشروی ها و زیبایی ها با وجود آمدند، بخصوص شامگاهان و شبانه اینجا خیلی زیبا می شود، چون که بیناها، راهروها چراغان شدند. اینجا من با بوته های آرایشی، با میتوان گفت که هر گونه امثله ها، من این محیط زیبا شده است. در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی باری نخست در حدود شهر باختر جمعیت دارای محصولاتش محدود سیاحان که به فعالیت مسافرکشانی مشغول است کار خود را آغاز بخشیده، هم در مهیا نمودن جایهای نو کاری مساعدت نموده ایستاده است و هم مشکلات مردم را آسان. با مناسبت 28 سالگرد استقلال کشور امروز شرکت وطنی رخش تاکسی 33 فعالیت خود را در شهر باختر آغاز نمود. اظهار تشکر خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان، از آن جمله حکومت شهر باختر و دیگر ساختارهای دولتی می‌رسانیم که برای فعالیت ما را دستگیری می‌نمایند. در گلگشت 7 سالگی وادی وقت که یکی از مرکزهای فرهنگی و مکانی برگزاری چورابینی‌های مختلف و جای سیر و گشت و فراغت ساکنان به شمار می‌رود، امروزها کارهای از نوسازی با مرام ادامه داشته. طبق نقشه معماری و شهرسازی، مناره نشان دولتی با نقش نگار ملی بنیاد گردیده ایستاده است. فواره‌ها یکمین مراتبه در شهر باختر تیار کردیم، دیگر جا کردگی نیاله. این یکمین مراتبه. دیگر این هر مجا هر ایده میشه، دیگر جا این تکرار نمیشه، دیگر خیلی میشه. 2 عدد شرشره میشه، شرشره سونی. این فواره 4 عدد میشه این طرف و این طرف به 1 عدد. دوامش اینجا کوی سونی میشه با دوامش به. با منو گازانش موندگی گازان میکاریم، بعد هیکل‌های هر خیلی میشه گازان کاری. قبلا این موضع یکی از جایهای نوآباد شهر محسوب یافته، از خور و علف‌های خودرویش تنها چاروای خرد و کلان ساکنان بهره‌ور می‌گردیدند. برابر تأسیس نشان دولتی هر دو قسمت جوی بیبی خانم باز هم آباد و کبودیزار کرده شده، خصوصا پول و فواره‌های کومونان که از جانب متخصصان محلی با یک هنر و مهارت بلند کسبی بنیاد کرده شده است، دقت سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب خواهد کرد. میدان نشان دولتی یکی از دستاوردهای خوب زمان صاحب استقلالی کشور محسوب یافته، خصوصا در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی یکی از اقدامهای سری وقتی محسوب می‌یابد. گلگشت مذکور در موضع خوشبود هوا جای گرفته برای استراحت ساکنان و هم برای تماشای سیاحان خیلی مفید می باشد. با این خاطر معماران متخصصان کوشش بر آن دارند که با غایه‌های جالب، شرشره و فواره‌ها و کپرک و انواع مختلف رمزی را بنیاد نمایند و با این وسیله نه تنها شرایط سیر و گشت و فراغت را مهیا سازند، بلکه موضع مذکور را به یکی از مرکزهای معنوی و دیدنی تبدیل دهند. طبق معلومات آماری با استقبال 28 سالگی استقلالات دولتی در شهر باختر افتتاح 18 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده. الحال کارهای تعمیر و از نوسازی با صورت بلند ادامه دارد. گفتن ممکن است که مرکز ولایت ختلان شهر باختر امروز با پیشواز جشن‌های بزرگ پیش آمد آماده بوده. اطمینان می‌رود که ساکنانش با استفاده از فضای صلح امنی کشور من بعد نیز در رشد و پیشرفت وطن خویش حصه‌گذاری خواهند کرد. قربان‌علی قربانوف، عبدالرزاق محمدشایف، برابر نوید از شهر باختر.